Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara susuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni, bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta. Terima kasih Manik, sahabat Pusara. Semoga sehat selalu. Jangan lupa buat makanan itu Manik. Manik, sahabat Pusara Manik. Semoga Manik jaya lepas tu. Bye Manik. Assalamualaikum Kak Tini, selamat Pusara. Saya doakan Kak Tini sihat sejahtera hendaknya. Minta maaf banyak-banyak ada salah dan silap saya. Okay, bye Kak Tini, selamat Pusara. Assalamualaikum Manik. I love you. Selamat Pusara. See you next time Manik. Minta ampun, minta maaf. Bye. Ustaz, boleh bagi ucapan sikit tak? Ucapan siapa ya? Ucapan untuk Ustazah Kristini. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Hakim mengucapkan selamat Pusara kepada Kak Tini, dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Tini sepanjang berada di sini. Saya banyak dibantu oleh Kak Tini, dan banyak juga Kak Tini beri saya makanan. Saya bersyukur sangat. Semoga Kak Tini sihat dan berada bersama keluarga hingga ke Indonesia, insyaAllah. Kak Tini, doakan kami ya Kak Tini, walaupun kita dah tak jumpa lagi lepas ni, insyaAllah kita jumpa di mana-mana. Doakan kami, moga Kak Tini terus sihat, ceria, dan terima kasih banyak selalu bagi kami makan-makan, jemput kami makan di bawah, dan akhir sekali selamat bersara Kanju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sayang selalu. Saya Cikgu Siti Hajar binti Yasin, sahabat dunia akhirat insyaAllah, kepada Ustazah Kristini binti Abang. Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustazah Kristini. Saya doakan semoga Ustazah Kristini binti Abang dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dan sentiasa bahagia di samping keluarga tersayang. Ustazah Kristini pahat papan serupa dulu, bawah kain daun cemara. Rehatlah sahabatku di dunia baharu, uhuah terjalin, usah terlerai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti Zaharah binti Mok, sahabat kepada Ustazah Kristini binti Abang. Alhamdulillah, setelah sekian lama mencurah bakti, moga tiap usaha, tenaga dan ilmu yang dicurahkan mendapat keredaan Allah. Selamat menempuh fasa baru yang lebih menenangkan. Selamat bersara. Terima kasih Ustazah, ajarkan saya alif bata. Terima kasih Ustazah, ajar kami alif bata. Alif bata sajid baho, terus bye Ustazah. Thank you Ustazah Kristini for teaching me the Quran and the Iqra as well. Angah apa sikit? Terima kasih Ustazah. Bye bye. Bye bye. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, time's forever frozen still.
so you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Semoga sihat selalu. Bye, Ustazah. Bye bye. Gaji.